Bismillahirrahmanirrahim. Mına biz Amerika'da çoğun çerkovun içinde Allah nasip kılıp damlağız, maksat damlağa azan aytıştı nasip kıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alas-salah. Hayy alas-salah. Hayy alal-falah. Hayy alal-falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وأنت إنك لا تنام سبحان الله شفاعة من يقول حق الرسول يا رب العالمين. Bardıq adamlarga iman, hidayat, İslam nasip kılın ya Rabbel Alamin. Şu yerde Allah'ın cavızlığına, bardığına, birdiğine iman, ibadat katırganlar, caylar aylan. Allah.